بله تماشاوان هیجان ها از بچم باجار عموده لگل ما مصطفى شیخی اندامه پارتیا یکیتی کرد لسورین ها لگل من دمات باش به ما مصطفى دمات باش به تج آلی چکدارن پیاده تهات گرتن و تج آلی وی تهات سر بس بردان ام خوازن چمر بیجه چاوا تهات گرتن به چه تومت و تچاوا هات سر بس بردان دم باش اسپاسیا کانال آرد دکم و بری هر تشتی اسپاسیا پارتیا کتیر خستنا عمود دکم بپشتگیریا مگر از هاتم گرتن از زمان بوم بخوانز علی بجبوچ هاتم گرتن هاتم اجمال برم وان بشتی تحقیق الناس کرن و تفازن چما وقتی با پیشادانا ام رخصه جوان هستینم ام پرسیوانی تایلند باش ما مصطفى دما كوت زنداني دا بود زندان پیاده دا كيف ترى بود زنداني دا معامله پیاده بطرد زنداني دا چاوا بو معامله نخرا بوتمو يعني ته اسكنجتنا وتليتان تنو معامله او بطرد تحقيق الجعل منها قليلا والعمود يجي شغله ساعات ونحكي الاستمامات قيدات وجعل المقريدين باش ما باش كيد زنداني بطربو ما مصطفى تتني بو ينجي هن دنجي بطربون دي زنداني ده دوباره بدن يتنا ما مصطفى دما كوت زنداني ده بو كيف طربو دي زنداني مبيدي ده تبتنا خب وينجي هن قرتين سياسيين دن طربو هباري بي عمود يجي وهي خامش لوجي وهي تربس بيجي وهي قرتين لجي ام حد نفسها او ليدرو بله قال لك سباس جبو ما مصطفى شيخي اندامه بارتيا يكي تي كرد لسوريا باجار عموده باو يكي زنديت القلمه بو قال لك سباس